Evet, özellikle Salih kardeşimize geliyor. Benim o özellikle bir tane. Ondan sonra Ahmet kardeşimi davet edeceğiz buraya. Gelin o gelsin. Spesial olsa Salih burada şava. Gerisi. Yaşa. Bir daha. Özellikle değerli Nail kardeşim için, Filiz kardeşim için, değerli düğün sahipleri, Aldin agam için, Topak agam için, kız tarafı için, çocuk tarafı için, bütün misafirler için devam ediyoruz. Haydi Esko. Haydi. Yaşa! Ra! Hıça! 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 Sololar iyi. Solo. Olabilirse damatın dahilin bütün arkadaşları hepsi buyursunlar anaya. Of of! Oh haydi haydi
Oj Kagina baba Yene kayge Salabrani İdiga Kaka mi Hülya Dama Sağ olasın adam benim Kaka mi Hülya Dama Sotovski pozdravлява En güzel kızı için Hülya ablamın en sevdiği şarkısı Baylar güm çaya baylar güm Akana bori kadın Kamu kabidaya pedade Vebrale sarine Baylar güm çaya baylar güm Akana bori kadın Kamu kabidaya pedade Vebrale sarine Narodu viçay Narode daya Narode dade Devranin esarine Narodu viçay Narode daya Narode dade Devranin esarine Oy Filiz, oy Filiz, oy Filiz Samosa princesota Iza princesa specialosa da ili Iza Filiz Ето ги 50 очки от марката Абла ми чи гаси За всичките приятели на Сетио специално Solo Olabilirse bütün misafirleri alaya davet ediyoruz. Kimse çekinmesin. Hadi bakalım Ahen'den misafirler. Kimse çekinmesin. Oturmaya gelmedik. Hadi bakalım. Ha. Eller havaya, bir sağ bir sola, çalkala çalkala, bir sağ bir sola. Eller havaya, bir sağ bir sola, çalkala çalkala, bir sağ bir sola. Rekabet, çak 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 rekabet. Rekabet, haydi şubek. Rekabet, ha. Haydi yaza yaza. Duge gagilava, duge gagilava, aman aman aman, aman aman aman. Salam Mari, i za gostite od Frankfurt, za gostite od Holandija specijalno listo i kategorično, za gostite od Kesečik. И още 50 точки за Топача специално и за неговото семейство. Ай, аз yollarına aslında geldim. Ay, аз yollarına aslında geldim. Ay, аз yollarına aslında geldim. Ay, аз yollarına aslında gel şimdi. Yandım yandım ben yandım. Yandım yandım Filiz'ime yandım. Yandım yandım oy yandım. Yandım yandım Filiz'ime. Yandım yandım ben yandım. Yandım yandım Filiz'ime yandım. Yandım yandım kızıma yandım. Yandım yandım of. Aman 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 aman. Haydi yaşa. Samo moja brat, moja приятел, за Нови Пазар, за Коко специално и за неговото семейство. Ага меним сağ olasın. Още 50 точки. Ha. Haydi za gelena, irade gelena, irade gelena. Salam, Zabatko mi Ferdi, za Kaka mi sevdiye, za gostite od Holandija specijalno, za Koko i za neговото семейство. Sevinç ablamın ailesi içi gelsin.
Voz de nova saobre o sherekere o vare manusha o vare chiver voz de nova saobre. Salam. Evet, bir tane arabamız var. Audi Varneska registrasyona 2435 TT çeksin arabasını. Audi A8, bir tane Mercedes var. VM. Tamam abla. 7337, bir tane de Duisburg plakası B1 BL 418 çeksin arabasını. Ya. Vaz de nova saobre ojele kerem. Salam. Salam. Bir tane de Mercedes Viano Belgiya plakası 2DRX 955 çeksin arabasını. O bari manoza o bari. Salam salam. Mnogi ošte berici dočki od kako bi sevdiye samo za orkestra iz Ahmet Karani. Bütün eller havaya çat 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 çat. Onayı geldi buraya Kraliza Filiz'i be. Prensesalarımıza, 4 tane kızımıza, 4 tane kızımıza. Haydi. 4 kızım için dünyayı yakarım. 4 kızım için dünyayı yakarım. Canlarıma gelsin çalsın Ahmet Karani. Oynasın kızlarım, oyna kızlarım, oyna yavrum. Salam Armani. Hoşte Pedesedotski od Sevinç oduna Batkomi Aldin 4 prinsesa içi. Oynasın kızlarım, çalsın Günay Ahmet, çalsın Günay Ahmet. Oynasın yavrular. Aman 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 aman. Sevgim sevgim benim yavrum, babasının en küçük bir dünya sen. Filizim Filizim benim kızım, anasının en büyük yavrum. O baba baba baba. Haydi orkestra. Şak şak. Of of aman 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 aman. Of of of. Za sebe sonuna tabaca. I za babata specialo. En güzel anne içi, evlatların arkasında duran anne içi. Yaşa Tobac, i Tobaca dava Peresedotski, Sodotski, Soy Perese, i Desedotski od Tobaca. Ha! Ya la 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 la. Çak 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 çak. Соловлани, Ирига, Крокодава още Peresedotski. Поздравява се между Баткови. Topac specialo. Haydi yaşa. Ben sizin için yaşıyorum evlatlarım. Ben sizin için dünyamı yıktım canlarım. Ben sizin için
benim yavrularım. Gelin bakın dostlarım, benim evlatlarım, benim evlat. Ha. Aha, 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 aha. Tamam. Özellikle Filiz kızımızdan en güzel annesi için, en güzel annesi için. Annem annem, canım annem, gül kokulu güzel annem. Annem annem, güzel annem, gül kokulu güzel annem. Ver elini ver öpeyim, hakkın ödenmez senin annen. Ver elini ver öpeyim, hakkın ödenmez. Özellikle dahilden de annesi için, en yeni oynamamla bütün anneler için, bütün anneler, bütün garip anneler için, bütün garip anneler için. Annem annem, canım annem, gül kokulu güzel annem. Annem annem, canım annem, gül kokulu güzel annem. Ver elini ver öpeyim, hakkın ödenmez senin annem. Ver elini ver öpeyim, hakkın ödenmez. Anam anam, canım olan anam. Aha, 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 aha. Derdime derman sensin anam. Aha, 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 aha. Anam anam. Solo, solo özellikle Dahil'in ablası için, ablası için geliyor. Ablam, ablam, güzel olan ablam, 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 güzel güzel. Yo le 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 le. Çat, 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 çat. Ona na 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 na. Yo na na pam. Ona na 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 na. Oh, oh, oh. Son özellikle baba içi, düğün sahibi içi, Etogi Hoştepe'lesi Doçkiyo dahil en güzel baba içi. Hep benim babam, babaların babasıdır. Benim dinliyorum, dinliyorların dinliyosudur. Benim agam, agaların agasıdır. Benim ailemin sanıdır. Hep benim babam, babaların babasıdır. Benim dinliyorum, dinliyorların dinliyosudur. Benim agam, agaların agasıdır. Etogi Hoştepe'lesi bastır da gülmesin, bizi çekemeyenler dinlesin. Nasıl yaşanırmış bize gülsün, baka baka hayatımıza öğrensin. Bastır da gülmesin, bizi çekemeyenler dinlesin. Nasıl yaşanırmış bize görsün, baka baka hayatımıza öğren. Hadi be anam oyna bana ayağında, hadi be babam oyna bana candan. Hadi be anam oyna bana ayağında, hadi be babam oyna. Ha. Azar Gimal'e gidemedim, ben o kızı göremedim. Azar Gimal solo. Etogi Hoştepe'lesi Doçkiyo sol markata. Azar Gimal'e gidemedim, ben o kızı göremedim. Azar Gimal'in kızları hem nazlıdır hem şanslı. Azar Gimal'in
Sola Bari, Aycanski olabilirse devam ediyoruz. Saski'den orkestra, Saski Çeka, Balkan. Haydi Balkan. Haydi yaşa. Sola. Olabilirse düğün sahibinin selamı var. Bütün bırçetleri, bütün Varna hepsi kalksın oynamaya. Haydi bakalım. Haydi. Özellikle benim agam için gelsin. Onun ailesi için. Haydi Can. Haydi Can. Haydi. Uçak. 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 Özellikle damadım bütün arkadaşlar için. Haydi talama. Haydi Aycan. Hoppa. Uçak. 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 Yaşa. Uçak. Uçak. Aha. Aha. Yo. Yo. Uçak. 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 Uçak.
tekelena, tekelena. Ha. Jovano, Jovake. Ubava, Gizava. Jovano, Jovake. Ubava, Giza. Ebitine ravaya. Kimde ellerini kaldırmasa, Peranlası dil, Peranla telefon yok artık. TikTok'ları kapansın. TikTok bakamasın. Eller havaya. Eller havaya. Çak, 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 çak. Haydi dayılaydı vokral. Duke, 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 lavava. Duke, 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 lavava. Duke, 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 lavava. Sanini, haydi Aycan, haydi. Ja шопега. Чей, Словари, Ирига. Лично искам да поздравя за семейството на батко ми Октай. Nerede bizim Oktay ağam? Yapmayın be. Çat. Haydi Aycan. Çey. 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 Aha. Çey. Çey. Ya şopek. Салварвани! Стефан ТВ дава една голяма пара на колегата си Студио Моси и поздравява своите колеги Алдин ТВ от Стефан ТВ. Чак! Чак! Соло! И сега! За най-готиния колега специално от батко ми Алдин, за Стефан ТВ, за батко ми Стефан и за неговото семейство. Стефане, изгоря, Стефане. Айде! Опа! Соло, соло! Пате Стефане, разбрах веднага. Софийски кючекайджан, София! 50 душки! Шак, 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 шак! Йо! Аха, аха! Соло, соло! Kain, Kain! Olabilirse sen de bir dakika için gel yanımıza. Haydi Sofia! Autoriteti, mentaliteti, umano küçük haydi şans respekti. Autoriteti, mentaliteti, umano küçük haydi şans respekti. Aha, çak! Yaşa Stefane! Haydi Stefan! Haydi Stefani! Айдански! Стефане, няма нужда, моля ти се, бъди ми жив и здрав, благодаря ти. Стефан, това е, значи, човек да има такъв хубав колега, като брат, нали така, Алдин? Винаги не е отлъчно до вас. Между другото, дами и господа, едно съобщение от персонала. Децата правят много поразии. Там на масата и на много места в ресторанта има оплакване от персонала и от собственика на персонала. Така че гледайте децата, дами и господа, обърнете им внимание на къде са и какво правят. А сега ще помоля осветлението малко да се намали. Какво има, бате? Бързаш ли? Кажи я, гаджо.
Как се казваш, бата? От бата Юсеин. Топачын kaynadasından. Tamam. 100 euro alatleri sağ olsun var olsun. Hüseyin abimiz Topaç'ın kaynatası. Yes. Добре. Значи, Стефане, трудно е едновременно да работиш и да се забавляваш, ама ти се справяш, бе, ти си професионален. Допреди малко беше на дансинга и танцуваше и веднага взе камерата и снима. Sezer neredesin? DJ Sezer hazır mısın? Değerli personelimiz lütfen DJ Sezer'e bir masa gelsin. Добре дошъл, бате. Здравей. Персонала, ако обича една масичка за диджея, да не губиме време, да може да, както сме дигнали левела на настроението, да продължи по същия начин. Дами и господа, между другото да кажем само, че докато пуска диджей Сезер музичка да ви забавлява, същевременно ще се раздава и вечерята. За съжаление така се случи, но просто имайки предвид колко много музикални изпълнители и диджеи и екстри имаме, няма как да се събереме така, че да бъде спокойно по време на сервирането на вечерята, но надяваме се диджей Сезер да подложи подобаващо. Който иска може да заповяда на дансинг и да танцува. Кажи, бате. Къде отиваш? На друга сватба отива. Колегата камерата, ако може, му се снима и защото Орхан от Провадия отива на друга сватба, бърза, дарява 100 евро. Да е жив и здрав Орхан от Провадия. Благодарим. Между другото, дами и господа, имало е загубени ключове за Volkswagen Golf. Ако някой ги намери или някои деца, моля да се обърне към нас. Благодарим. Младоженец, готов ли си? Пускаме ли музиката? Сезер hazır mısın? Haydi bakalım başlasın müzik. Keep those hands up. Wine go down and move it to the beat. Then no sound up. Show me that you feel it. Then no sound up. Then no sound up. 3, 2, 1, let's boom. За най-готините младоженци и за всички с очила. Всички, с които са с очила, да вдигнат ръцете горе високо. Очилата горе.
body right beside me. Show me what you got. Make your booty. Move it to the left, move it to the right. Shake your booty, shake your booty, shake it up tonight. За двете майки специално. Хайде, двете майки. Бащите и те разслагат очилата, бащите. Значи, който има очила, да заповяда на дансинга. Допускаме само с хора с очила. Хайде очилата! Русев, къде си очилата, Русев? Може и ти обтерни. White, black, brown, any sound we not care. No matter the time of day, gunshot anywhere. We know rich if I dumb thing, if I'm millionaire. Make them down now, flow, yo, here we go, yo. Flow За най-готиния Чичо, за топаче.
Hands up, jack, 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 jack. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. 3, 2, 1, let's go. Wine go down and move it to the beat. Then no sound, show me that you feel it. Then no sound, then no sound. 3, 2, 1, let's go. My face check, my step check. Hands up, check, 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 check. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. 3, 2, 1, let's boom. Така ми е таман, направо ще изямам. Ти ще си ми лодка, аз съм капитан. Дай ми още водка, няма те срам. Виж ме къв съм, як, виж ме къв съм. Дръж се здраво, че яко ще тресе. Да не чувам, не чувам само. Мамо,
цялата седалка. И ти си като мене, яка от качалка. Направи ме пишман, ман, ман, ман. Направо ще изям, мам, мам, мам. И ще си ми лодка, аз съм капитан. Дай ми още водка, няма те срам. Виж ме къв съм, як, виж ме къв съм. Дръж се здраво, че яко ще тресе. Да не чувам, не чувам само мамо, да чувам само мамо. Идвам да те дигна до тавана, смеси взимай някой за охрана. Като бебе ще ревеш за мама. Пак, с мене ти омекват коленете. Твърдо днес ще си ми в ръцете. И на пета да ми бягаш, ще те хвана. Пак. Запазили този сладък ми. Ще щупна тук и там. Насякъде ще отивам и няма да питам защо. Yes, Испаньола, baby, ¿qué pasa, amigo? Hombre, ¿dónde estás? Назад. Come on, let's go. Yes. Ще щупна тук и там. Насякъде ще отивам и няма да питам защо. Yes, Испаньола, baby, ¿qué pasa, amigo? Hombre, ¿dónde estás? Назад. Come on, let's go. Запазили този сладък ми. Ще щипна тук и там. Насякъде ще пивам и няма да питам защо. Yes, Испаньола, baby, ¿qué pasa, amigo? Hombre, ¿dónde estás? Назад. Come on, let's go. Yes. Junta de abraço. Gel dumanımı çek, baby kafamız fişek. Harbi Anadolu flex, baba fly like a sinek. Icy her iki bilek, doldur Hennessy'yi set. For the gang, benim squad, that's the set. Benim param wedding cake, seninkisi krep. Drip like şelale, senin gacı wet. Boynumdaki chain, yeah chain on my neck. Drip çok pahalı, havalı, gacı şadi çok pahalı. Lifestyle, bütün şişeler pahalı. Yine ez, yeni Benz çok pahalı. Drip pahalı, havalı, gacı şadi çok pahalı. Lifestyle, bütün şişeler pahalı. Yine ez, yeni Benz çok pahalı. Drip, bro biz doğuştan yüzdük. Köpek balıkların arasında yüzdük. Kafam güzel devirmişim burada yüzlük. Çöplüklerden çıkıp paranın içine düştük. Düşmanlarımızın arasında güldük. Yeah, kuşun yedi kazel bülbül. Bad bitch adı Zümrüt. Spliff'ı sardım şadi verdi bana küllük. Yeah, çönem söndü, başım döndü. Gözüm açık, önce kördüm. Hayat yalan,
pahalı. Yine ez yeni benz çok pahalı. Pahalı. Havalı ve dışarı çok pahalı. Lifestyle bütün şişeler pahalı. Yine ez yeni benz çok pahalı. Hadi para, elimizin geri başa bela. Yaşa bizim gibi paşa paşa. Keş cebimdeki size kalır. Yine üçün biri gerek. Para direkt. Bana gerek. Zegosite от Роттердам. Para direkt. Zegosite от Antwerpen. Elimizin geri Zegosite para от lazım. Aachen. Elimizi yıkamak için de para lazım. Bugün nefes almak için bile para lazım. Z Hatta orkestър ölsem bile Юнайки. mezar için para lazım. Ако може Kime всички на lazım? данс. En çok bana lazım. Bir de çek seni değil direkt nakit lazım. Bakın açık oyna çünkü bu da benim tarzım. Bizim insanlıkta gözümüz yok para lazım. Hadi para, elimizin geri başa bela. Yaşa bizim gibi paşa paşa. Keş cebimdeki size kalır. Yine üçün biri gerek. Para direkt. Bana gerek. Para direkt. Bana. En sevdiğim numara açık ara IBAN'dır. Madem para mevzu değil beni inandır. Açsan en ucuzu bile tavuk pilavdır. Para sevmeyen de ne güzel bir insandır. Kalbimiz temiz aga deme para pul. Parayla işimiz yok olmam köle kul. Onun için kimi yer kimi yorulur. Eğer hesap ödenecekse hemen ara beni bul. Gecem gündüzüme karışır. Para için köle gibi çalışır. Kimisi de oturur ve kazanır. Kapitalin gücü için savaşır. Hadi para, elimizin geri başa bela. Yaşa bizim gibi paşa paşa. Keş cebimdeki size kalır. Yine üçün biri gerek. Para direkt. Bana gerek. Para direkt. Bana para. Elimizin geri başa bela. Yaşa bizim gibi paşa paşa. Keş cebimdeki size kalır. Yine üç. Хайде Дуисбърг! Това е последното парче, което пуска DJ СЗ. И продължаваме с оркестъра. Orkestър Тракийска лира. Рекорди. Някой прави хит, друг сваля билборди. Имам нужда от прегледа контролен. Пак ли има недоволен? Олеле, вечерта става все по-гореща. По цялото си тяло погледи усещам. Фенки леви, фенки десни, хвърлят дрехи на мои песни. Искам да вярвай ми точно сега, както никоя друга жена. Погледни ме, запали ме, оголи ме, накажи ме. Най-яките фенове са нашите. Можеш ли да кажеш същото за вашите? Кой е този, дето ми говори за морал? Ей, шт! Къде си ме парцал? Става дума за голямо яко парти. Мой тип, извън всякакви стандарти. Най-дългите крака танцуват върху масата. После обратно смен фест, класата. Activen los motores, que aquí no vinimos a hablar. Ahí. Ahí. Ahí, 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 ahí.
arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Hacho mami, esos movimientos, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento. Благодарим DJ Сезер, аплодисменти за DJ Сезер. Изпращаме го с аплодисменти. Браво, 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 браво. Оркестър United King продължава. Обаче едни барабанчета, колеги. Ако може оператора малко по-близо до мен тук до оркестъра или от крана да снима, защото има две бързащи дарявания. Приятела на Алдин ТВ Гюнай дарява 100 евро. Да е жив и здрав. Бърза. Така. Вежди, приятел на Алдин ТВ, 100 евро дарява. Жив и здрав да бъде. Günay Soflardan, Günay'dan Soflardan 150 евро. Evet, Günay King продължава. Хайде, Günay King, след малко ще режем тортата. Айджански. Осветлението, ако обичате осветлението, ъшъкварачен, ъшъквара. Бързо даряване от Алайдин от Златар. Дарява 100 евро. Да е жив и здрав. Алайдин от Златар. Айде, айджански ти си. Още едно бързо даряване, което е от Росен Браснаря. От Росен Браснаря. Най-добрия. Най-добрия Браснар. 150 евро. Соло бървани. И така. Батко ми Асан. Hoş geldin Osanaga. И дава 50 точки. Поздравява най-готините младоженци. Землики Фиризичи, да Иличи. И сте марма. Айде, Айчан. Komşikama, Nazmişka kardeşime. Başlık partisi vermedin bize ya sana gel. Haydi! Haydi Ayşan! Семейството на батко ми Ерджан, за кака ми Мергюл, onların gelini içi, Nazmışka kardeşim içi, Hasan ağam içi. Haydi Aycan! Ya se Mergül ama, o se merece toçki.
Hasan Agam'dan bütün milletim içi gelsin dedi. Za цялата familia, za familia Capriori specialo. Haydi! Çak, 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 çak. Varacağım ona Sabine ga. İyi ga. Tamam. Olabilirse min çagam. Göksel de gelsin yanımıza. Ona da dakika var. Samir'den от най-добрия майстор. Sabine ga gel. Самир и неговото семейство първо имат за Гюксел 150 от семейство. Тук за малото семейство първо има 150 евро. И за Гюксел специално 100 евро даряват. Живи и здрави да бъдат. Благодарим ти и продължаваме напред с Ключека. Özellikle Sevinç ablam için, Ece için, za Ece princesa specijalno. Ajde! Дами и господа, тъй като се сервира вечерята, Косоравак Вайн, обаче персонала няма представа къде кой има да сервира, така че Амет да ни изпее една-две песнички, ако обичаш. Баладички. Имаме още едно бързо даряване, между другото. Баничарницата Унго дарява 200 евро, да са живи и здрави. Айде, Амет, сенце. Günal Agam'dan, Varbitsa'dan, Aldin Agam'ın komşusundan 100 euro. Geleyim aga. Günal Agam'dan, Varbitsa'dan, Aldin Agam'ın komşusundan 100 euro. Bir tane daha var. 150 euro Aldin Ço'dan, Gradinarova'dan. Hadi bakalım devam ediyoruz bir tane güzel şarkıyla. Bütün misafirlerimiz için, bütün Yeni Pazar halkı için, Enevo, Soflar, Varna, tüm hepsi için devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi bir şarkı sırası. Haydi az kurban. Tam damardan girdim. Tamam aga. Tamam. Euro od Deniz i od Ürmüz. Kısa živi zdravi. Deniz Ürmüz 200 euro. Dönme ey günahkar ruhum, ömrümce yaslı kalsın. Üzüme baksın kadar, gülme Allah aşkına. Dönme kime ihanet et, içrinle süslü kalsın. Öldürme imdadım, gelme Allah aşkına, gelme Allah aşkına, gelme Allah aşkına. Devam!
Alkışlar var mı Güray King için? Alkışlar gelsin güçlü. Pınar sesin ömrümün serabında çalasın. Ahvalime dost değil, gören o yaralasın. Bıraksa her dallası, bir yerimi dağlasın. Bıraksa her dallası, bir yerimi dağlasın. Dokunma gözyaşıma, silme Allah aşkına. Silme, silme, silme Allah aşkına. Silme, silme, silme Allah aşkına. Özellikle Abdek Abici gelsin, canım Abici. Agamın komansı için, bütün misafirlerimiz için gelsin. Din sahibi neredesin? Dönme ey günahkar ruhum, ömrümce yası kalsın. Gözüme baksın kadar, gülme Allah aşkına. Dönme ki meyhaneler, icrinle süsü kalsın. Öldürme imdadım, gelme Allah aşkına. Gelme Allah aşkına. Gelme Allah aşkına. Denizden 150 euro. Ercan Agam'da olabilirse gelsin. И за Батерджан и неговото семейство, младоженците на Батерджан, 150 евро дарят. Teşekkürler. Tortayı alalım, Savine Gaz. Tortayı. И така, дами и господа, време е за тортата на малото семейство, след което ще започваме официално даряването. Виждам, че повечето от вас бързат, но сега ще помоля бързащи повече да няма, ако обичате. Нали, освен ако трябва много успешно натръгват. След тортата да си почнем даряването както трябва. Време е за тортата, дами и господа, колеги. Сюзел Кардеш, Аско Кардеш, двамата с златните пръсти. И очакваме тортата. Заповядайте, момичета. Дами и господа, преди малото семейство да нареже своята сватбена торта, така красива и сладка, бих искал първо, дами и господа, да чуя едни бурни аплодисменти за този прекрасен персонал на този прекрасен ресторант. Винаги са уникални. Още, както се казва, от вратата за краката. Посрещат с кафе, с успивка и с професионално обслужване. Когато стана дума за персонала,
Това ме навежда на мисълта, че трябва да украсиме тази прекрасна торта с евробанкноти, за да получиме ножа. Знаете, че имаме един ритуал, който съществува в Европа, който е много логичен, защото тези хора цяла нощ, цяла вечер се стараят да сме добре, да се чувстваме комфортно и да имаме всичко сервирано. Така че, който има на сърце да заповяда да украси тортата с евробанкноти. Ето, че младоженеца го прави. Юнай Кинг дава 50 точки. Браво! Таткото и майката на младоженеца. Малкият принц на Топача украсява тортата. Браво! Алдин ТВ, благодарим, 50 точки. Браво, браво, браво! Sen beni sen unutmuş gibisin. Браво, браво, браво! Ben hala Има още, не бързай! Още идват! hala sevdim. Юнайски, само искам да подчертая, момичета, забелязвате ли колко много уважение и благодарност има от всички гости към вас? Да сте живи и здрави и да продължавате да ни радвате с професионално обслужване. Ножа отива в ръцете на младоженците, режат тортата, Юнай пее за тях. Bu sevda bir anda dönebilir. Gerçekler yanına dönebilir. Ne olur bir tane anlayın. Ben hala deliyim, hala sevdalım. 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 Браво! Уйди, уйди. След тази сладка торта, скъпи младоженци, пиенете от питиетата, които персонала са ви наляли, за да се услужите. И аз предлагам на първо време да украсите още малко тортата, да я подсладите още маничко. Една щипка. Значи тя е сладка на 99%, сигурен съм. Обаче има 1%, който се крие, знаеш ли къде? Във вашата целувка. Вашата целувка трябва да подслади на 100% тамам ласън, както се казва. Горчиво! Bitmez. Юнайски, запази го това на полусъединител. Защо? Защото, коя дата сме днес? 24 май. А знаеш ли на 24 май кой празнува годишнина от сватбеното тържество? Васил Левски. Мама и тати. Точно така! Алдин ТВ празнуват своята годишнина днес и празнуват сватбата на своите деца. Така Хиляди че битони. танца продължава за тях, тази прекрасна песен да изтанцуват заедно, семейно. Юнайки! Adalarla tek başına sensiz bitmez.
sevgilim oh. Adılar tek başına sensiz bitmez. Bu aşk biter mi? Ölümsüz aşk bu. Браво! Между другото, дами и господа, Алдин ТВ има за съпругата си по случай своята годишнина един подарък. Освен този прекрасен подарък, вашите деца, едно златно бижу, може би, Алтън Сарай за своята съпруга. Браво! С кутийка сърце. Браво! Bitmez ölümsüz aşk bu. Какво бе? Беше ми ярде ми. Или, да, беше ми ярде, обаче в една паричка. Ölümsüz aşk Браво! bu. Sevgilim tek başına sensiz bitmez. Bu aşk biter mi? Ölümsüz aşk bu. Ölümsüz aşk bu. Алдин, остава едно красиво горчиво да видим от вас. Горчиво! Браво! Браво, браво, браво! Ölümsüz aşk bu. Браво, 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 браво! Значи, младоженците, родителите на Богата ви желаят такъв същия семейен живот, пълен с любов. И да постигнете 3 пъти повече семейен живот от тях. Сега, като сме почнали с тортите, имаме още един повод. Две близнаците имат рожден ден днес, на този ден, на 24 май. Така че, поздравяваме близнаците, след което, след поздрава за близнаците, няколко песни ще направим, защото искат да обиколят масата заедно с камерата, масите, и след това почваме даряването. Сега, нека да звучи юнайски, може би, Happy Birthday. Happy Birthday да бъде за близнаците, 2 торти пристигат и на 2 торти има цифра 10. За Джансо и Ежан. İki doğdun, Cansu iki doğdun, iki doğdun Cansu. İki doğdun Özcan, iki doğdun Özcan. İki doğdun, iki doğdun, iki doğdun Cansu. İki doğdun Cansu, iki doğdun Cansu. İki doğdun, iki doğdun, iki doğdun Cansu. İki doğdun Ersan, iki doğdun Ersan. İki doğdun, iki doğdun. İki doğdun Tuğya. Ти да видиш. Има хора, които 4 часа на работа, вие докато духате всичките, аз да им взема даряването. Операторите снимат ли едновременно и тук, ако обичат? Стефане? Да. А, дега?
Метин от Каварна дарява 150 евро. 4 часа е на работа, човека. Има право да бърза. Гюрсел от Каварна 100 евро дарява. Жив и здрав да бъде. Серхан дарява 150 евро. От Лидия и Дамян 200 евро. Живи и здрави бъдете. Благодарим ви, благодарим ви, благодарим ви. Artık ben bu aşk umudu kestim. Kendime umudu kestim. Така, две последни дарявания. Никой да не идва повече, защото почваме даряването. Извинява се Дин Сайвията, че не можа да мине и да каже на здравица по масите. Но на всички след малко ще кажеш, като почваме даряването, аз ще дам думата спокойно. Само две дарявания, моля ви се, обърнете се към камерата, ако обичате, да може да документират всичко както трябва. От кого да кажем, бате? Пешено най-лесен ден, 100, 150, 200, 250 евро. Междувременно кутията, ако може да ми донесете. Necdet'ten ve ailesinden yeni pazardan 200 евро. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Елайте. Последно даряване, не взимам повече, дами и господа, да си вървиме по ред. Алекс и Валентина даряват 100 евро да са живи и здрави. Алекс, благодаря ти. Да си ми жив и здрав. И така очаквам кутията, дами и господа. От тук насетне ще помоля вече от тук насетне никой да не идва бързащ, освен да си вървим по ред. Родители, баби и дядовци, лели, чичовци и така нататък и така нататък. Очаквам кутията при мен. Междувременно, докато чакаме кутията, дами и господа, бих искал да чуя едни аплодисменти за Дин Сайвията. Чакай малко сега, чакай. От негово име. Разбрах, че не искаш да говориш, няма да ти дам микрофона. От негово име. Само да се изкажа, може ли да че говориме за него в момента, ама няма да чуя. Добре. Paşa'dan, Soflar'dan 100 евро, sağ olsun, var olsun. Моля ви се, повече не идвайте, няма да взимам. Не, няма. Така или иначе почнах даряването, няма да взимаме даряване повече. Моля ви се, дами и господа, бъдете така добри. Достатъчно бързащи дарявания взехме. İsmail'den, Soflar'dan 100 евро, sağ olsun. Fazla gelmeyin, değerli misafirler, lütfen. Vakit tamam, akşam diyordum. Hayda pas. Vakit tamam, akşam diyordum. Bak oldu akşam. Bakalım çilingir sofrasını.